Širem ulicu, svaka riba gleda me. Luza ide gore dole, tako dobro nema me. Keša ludilo, ali baka zezanje. Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video, ja sam Aleksandar, ovo je Đole. Dobrodošli na Azaros YouTube kanal i u ovom videu ćemo raditi reakciju na novu bakenu pesmu Dubai. 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 Pre nego što krenemo sa reakcijom, ukoliko volite nagradne igre, možete učestvovati u jednoj od njih na mom Instagram profilu Azaros TV. Također usput možete zaprati Đola na azg.đole. Imate post giveaway, uđete tu, ispratite korake šta ima, šta piše u opisu slike i učestvujete tako u giveaway na svakih 1000 followera, dajemo 10 € giveaway i naravno streamujemo na Trovu, www.trovo.live kroz Azaros. Dobre, čaškaš telefon, snimamo klip, čovječe. I tu na live streamujemo svaki dan dajemo giveaway od 5 do 10 € u zavisnosti kako nam se čefne, uglavnom, da, to je to. Majice možete poručiti na azaros.shop Instagram profilu za Srbiju ili za sve ostale zemlje možete poručiti, link će biti dole u opisu u Good Game Shopu. Pa da vidimo ljudi moji šta nam je to baka spremio. E pa ljudi, vreme je za reakciju, vidim tu neki Lambo u daljini, znači Đole, veži se, polećemo. Pa nema boja sad. Kao, zamisli ga. Da se prekrsti da ne iz... Baka i prase. On se zove baka. Da. A vidi, pa se drži vreme. Pa da, IQ 300. Baka, prase, baka, prase. Zakočio sam. Zakočio sam kao Lambo. Inače ljudi, ovi satovi koštaju od 8 do 170 hiljada evra, a s obzirom da su ovo neki Dubai modeli, vrednosti može biti mnogo veća. Mislim da Jackie Chan, poznati glumac, ima ovakav sličan sat, košta 2 miliona evra. Ovo sad, pošto je ovo pozlačeno i dijamanti, i ovo može biti negdje oko miliona lagano. Znači nisam siguran, ali 100% je, evo ovako, da. Frank Miller, Geneve. To su dali čuke za spot, znači, vjerojatno sponsor, da, znači nema šanse da baci 180.000 evra ili milion evra na sat. Aha, ok, vidim ja rekao, jebote, šta je ovo, kao da sedi na igračci naš. Ali ima onako, skoro je kao veliki auto, ali vidi se da je model Pagani Zonde mali, samo je green screenovao, pa stavio, pošto kako vidite njegovu visinu i veličinu, ne može da uđe u auto. Malo su trebali da povećaju auto, da bi bilo ono
razverna, ali okej. Nema veze, s obzirom na sve ostalo nema veze. Polivam repere čisto Poliva hejtere. Ovako i mi polivamo hejtere kod mene na live na Trovu za ljudi, tako da www.trovo.live/Azaros dođite na Znaš što je samo fora, ono, Ujedinjeni Emirati, Dubai i sve to, oni obično imaju onako ono harem i tako to, kod njega u spotu samo jedna devojka. Bilo bi mnogo bolja fora da je ubacio više devojaka jer je više vjerodostojno Arapima i to, pošto oni imaju njihove hareme sa 100 žena, mogu im barem ubaci 10, na primjer. Ali mislim, ok, ono, kao što ste primijetili, ova reakcija neće nešto biti mnogo dugačka, s obzirom da ono, baš nemam nikakvu zamjerku. Spot je ono vrhunski odrađen, ok su i reči. Nije neki kao flex kao do sada, jer ono pre je bilo kao imam to kao jebite se, ali sad je u stvari imam to i ono na tome završava. Osim onog dela da je piša po hejterima, ali Dva minuta i 4 sekunde. A dobro, neko napravi 2 minuta pesmu, brate moje, znači, ali ovo je ono, okej. Da ti namrgo, jebaj, hodeš da ubiješ nekoga. O? Đole, kako ti se sviđa spot? Pa... Onako. Fali nešto u njemu, a? Naprimjer ti kod one što pleše. Ne. Nego... Što si ti je rekao malo više devojaka to. Pa to malo više devojaka dobacija bude vjerodostojno njihovoj kulturi sa tim haremima i to. Ali ok, nema veze. Ništa ljudi moji, to je bila moja Đelo reakcija. Ako vam se svidjela, ako nije, možda je bilo malo dosadno jer nismo imali toliko šta mnogo da komentarišemo jer je spot generalno ono, veoma dobar. Tako da ne ostaje ništa osim da vam kažemo hvala što ste gledali. Zapratite nas na Instagram Azaros TV i azgđole. I majice imate već ono link u opisu ako hoćete da naručite. I to je to, a? Da. Da, hvala što ste gledali, volimo vas puno i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!